kile mkunga mazono ntango betume katuka na dioso inabetu kumaka na ba 19h pevement twali sabeto na kokota na kulimeme inda na kusambila niko na mkunga ina kulumukaka tata kuwa bitilu ya beto bana ya Kongo ina kukwama na mpa na pasi abwako yakele enseignement ya nene na kati ya mkunga yai yimbila isambila nkumbu tatu nzambabonga. Alors sans plus tarder beto ke fungula mabuku ya beto vana tranquille paka position ya bien thème ya beto ele mutindu yai nkimu mtu wanza yai kafwete vanga kilivo kabaka yelunda lusaku muno lwa tata nzambya mpungu nzambabonga kimuntu wanza yai kafwete vanga kimuntu wanza yai kafwete vanga. C'est bon? Kimuntu wanza yai kafwete vanga kilivo kabaka yelunda lusaku muno lwa tata nzambya mpungu. Kimuntu wanza yai kafwete vanga kilivo kabaka yelunda lusaku muno lwa tata nzambya mpungu. Vous y êtes? Nous y sommes. Écrive encore. Ngemuntu wanza yai kafwete vanga kilivo kabaka yelunda lusaku muno lwa tata nzambya mpungu nzambabonga. C'est bon? Nabono. Nkimuntu wanza yai kafwete vanga kilivo kabaka yelunda lusaku muno lwa batata nzambya mpungu. Wamuchindu mutu na iza yai lenda sala na kugarde ina kele lusaku muno ya yande ina tata nzambya megupesa yani nzambabonga. Yani kubumba hapa sile na bumba lusaku muno yange ina ngeme tambula ngeme voir na séminaire ngeme sentir que il y a un grand changement chez toi ngeme là dire que le 31 décembre vous avez senti un grand changement en toi mais wapu chindu ngeke garder lusaku munina wapu chindu ngeke sala na kulunda tu na kubumba lusaku munina ngeme kutambula après que ngene tayao na 2025 nzambi wabonga mumakaba mubaka yelunda lusaku muno lwa tata nzambya mpungu muntu bina maneteka nyongolo kama sumu mandi nzabwabonga. Parmi vous ici, nani, quelle est la personne qui a regretté ses péchés durant 2024? Tu as même fukaba yanme somila tata nzambi musalaka yai bika ngele mvukila munu tata nzambi musalaka ngazi bika ngele mvukila munu. Qui parmi vous? Matondo. Qui parmi vous? Bumbaka c'est-à-dire melomba tata nzambi mubase kota na 2025 nani beno namuna musapi beno kota jeune ya combien de jours? 3 jours wa kotenge kotina yao beno kota na inzo yini muke paki yao ya kaka namuna musapi mutalange na ngena muna musapi beno kisaka naka nzambabonga namuna musapi ngesala jeune ya combien de jours? Fukama nzambabonga ngesala jeune ya combien de jours? Wako tenge salila jeune na. Attention pila mosi keba. Parce que beto que le 2025 sika banda kuvuna na moya janvier
Zaba tengete kwenda na moya Décembre. Mambo ya ngenyoso ke kwanda kaka ya luvunu. Il est nettement mieux que tu dis tata, musalaka yawe, muzimanaka, muwani zaba ve, me ila ubiai, ngebeloga, me zaba yao, bilubi, ila kekuiza mbasi, fo musalila yao. Nakumi ya tata. Kila mosi, keba. Qui de vous, n'entend tata mtumwa, me kota 9 jeunes, il y a 9 jours, kulala na toto, qui accompagne le tournoi? Qui accompagne le tournoi? Il y a namuna musapi. Qui? Ça c'est pas jeune. Il même Kotaka avec jeune. Zababonga. Vous pensez quand tu rentres, c'est pas jeûner. Il y a une façon qu'on jeûne. Le jeûne, il y a une grande différence. Attends, Kotaka jeûne quoi? Je vous dis ce qui est vrai. L'homme, ça c'est pas le jeûne. Il peut-être de lui, il y a quelque chose qui purifie, mais il y a que jeûne. Zababonga. Ça c'est un jeûne. Nakunyonga masumu yange inangeme sadila. Mavanga inangeme sadila. Toi inangeme salaka. Tu dois laisser ton lit. Tu dors à même le sol. Va en contact na maman toto. Zababonga. Et tata nzambi ketala. Kimtwadi na bishimbi. Baka sawa. Kemwana yai. Yangena satu. Yakutabula. Ila kele boso bénédiction. Nakubia tata. Zabi. Tu n'as jamais regretté tes péchés. Malgré tout ce que tu fais. Tu dis, moi, je vais changer comme je veux, et tu prétends dire que tu as tata nzambi. Attention pour la musique. Et si tu vois la majorité des choses, la majorité des bisali, pas que vrai bazem poli. Puisque même pas les bondo. Parce que mambi la bisali que salaka, c'est plus que les démons. Zababonga. Ikena bisali ya kaka. Ketalaka mwani ya pangi. Masoko anu kudia matufi. Yani kekuno le yani katula yani me nous danzi c'est comme si yani talaka vya. Mais qui ça ya tata? Zabi. Donc tout ça Dieu enregistre. Zababonga. Dieu enregistre. Et moi je bénis cette fille-là. Zababonga. Mets-toi les bons moments. Je bénis la sœur là. Et pourtant, il y a un dernier quoi. Mais moi, moi, na quoi pour que ça la besoin que ça la gagne. Anke nuanaka na ko katula. Parfois qui est là, anke baka bandonga, baka pesa ya maji kwa fait. Mais anke na kusukula baba, ndonga. Zabi zaba. Wapiki lumbu, anke pambuka la mo. Taka na ba bien fait yanji. C'est comme ça. Mais non, nantangu. Ina, ngeme regretter masumu bel mutokotaka. Qu'est-ce que tu as senti comme changement en toi? Tu as regretté tes péchés. Qu'est-ce que tu sens en toi, Mambia Kitoko? Parce que quand tu regrettes tes péchés, Dieu te donne quelque chose. Tu ressens automatiquement quelque chose en toi. Tu vas sentir un changement en toi parce que tu as regretté ce que tu avais fait. Zababonga. Tu sens quoi en toi? Il y a quel changement que tu sens? Est-ce que tu vas augmenter le salaire dans le boulot? Est-ce que quelque part, grade à monter? Est-ce que quelque part, il y a tout la même chose? Je ne pense pas. Ça va, mon gars? Mubakale lunda lusaku mulwa tata nzambi mpungu mutubinda mane teka nyongoloka masumo mandi nwandi sabifu byandi byambi yevana ntimandi kwa tata nzambi mpungu kadi mubakaba tata nzambi mpungu vo mvangi myambi betarete tukuna ifonge nwandi sabifu yange singeke solaka pangi ve quelque part c'est pas de ta faute. Parfois, mon temps te met l'ouataka. Mon temps te met l'ouataka, nge. Mais si tu es dans la présence, il n'y a pas ni. Nge tout, mais viva, il y a des gens qui tu es qui pour dire que tu es je suis une créature que Dieu a fascinée sur cette terre. Nge comme tu dis, il y a quelqu'un nge kena yao. Mais pourquoi nge que cela kaya divé? À mon moment, il y a des gens qui sont divé. Nge que cela vient naïki. Nge mutu putayandi. Nge mutu putayandi. Est-ce que nge mutu putayandi?
Mais pourquoi il y a des solas qui y a du veille? Il y a kaka si pas me rater éducation dans l'église. Pas me rater éducation, non, na parents. Ma parents est bas. Si pas me rater dans l'école, si pas me rater dans les poules, zéro. Mais parce que ni péto, parce que mettre que l'ongaka, mettre que pesaka malongi. On ne peut pas chasser un enfant malgré les kundouel, malgré que tiaka babantou. Le pouvoir qu'on a, c'est d'enraciner nous ce qu'elle n'a moanina afin que moanina voudouka normal, parce que c'est pas de sa faute. Tu ne peux pas exposer l'enfant parce que il y a des qu'on a le caca. Non, Zababonga. Et surtout si moi nina mama yani fuaka yani pigana kana maboki ya mbanda ya kile kiachi Zababonga. Tata wabidilo bya balaba Kongo kiachi waka na munza ya vimba tata. Tata wabidilo bya balaba Kongo kiachi waka na munza ya vimba tata. Kuna vina tala bengore ewa kuna lema tala bengore ewa kala moga tala bengore ewa kama chuwa tala bengore ewa koilu kana bata dulombele ewa matayi mwana dulu bengore ewa Nzabi wa bonga. La bénédiction que Dieu m'a donné, les choses. Alors, Bauti, mvangi miambi, mienang kakumusu, vantanisiame. Kwa ndiona unabakusa, nkombo zandi, yevutikisa kwa mono, muntima wa keleka. Tu vois? Singame kusaba, ni disumu yai, ni mafanga yai kedange. Engelomba ya mulevu nge futuka na kati yange mumelomba mulevu na lisumu yai il faudra que musali la diaka lisumu yai ve nikuna tata nzambe ke pesa nge lu répondez lu singa me regretter lisumu beto ke voilà kana di pulu kena na nzutu ina gayon kena taka beto na masumu ina mefanaka na venza babonga meshinga lomba ifuina. Je prends l'exemple, c'est comme mon frère, mon fils Tata Jidas. Parfois n'y a pas de la porte elle met de sukaka mais ngemo yanga zabasiki mais or kumuchini la elle est à côté ça va mpeve ya yi mais yadi na kusosa beka bambebe hii mikota ifogani monisa kifu ya koleni na yakatoka hapo mpavi ya Tanzania luata yani talamizietu metoko yani katula avec kitine colère moyeni talamizietu asiki kake luta kaka yani moyeni tala kaka fasange bwana make jusqu'à la fin zababonga muntu ke bwana na porte il est en contact na bisimbi ya bundu bisimbi ya mazulu bisimbi ya maza bisimbi ya toto bisimbi ya tia nzambabonga parce que tu peux faire rentrer mpev ya imbi ça n'a pas anonisa parce que mpev ya imbi kisala bao ni kunwanisa beto nzambabonga tukuba mané tukuba mané bauvo kanzi kwa ndiona unaba kuswa mkombo zandi yevutikiswa kwa mono mtima wa keleka mono siyavana mavimpi ntemo ngolo yendungu no mumvita zandi bena wako yendungu no mumvita zandi uvovele mpeve ya tata nzambi ya mpongo. Si tu regrettes tout tata nzambi ke pesa ngolo mavimpi tata nzambi ke pesa ngolo ya kunwana bamvita yange. Parmi nous ici, bamvita kele mingi. Bamvita kele mingi. Mais en façon, betolenda katukana kati ya mavanga yina. C'est regretter tes péchés et vous foutre la diakana ya ouvé. Nzambabonga. Asa.
tata nzambe ke zola ka ba répétition parce que beto depuis que tu bana ko lomba milem 4 milem peut que lomba peut que changer ka ben nzamba bonga c'est lomba eh kitu kana kusimba be le fuka be le milem ben lomba ben ke talisa bisimi passe yali c'est quoi ba me basika salite ke trop me basika ba me kwenda il dit mais ici c'est la pagaille ben simba yao. Ici c'est la pagaille, on ne peut pas rester ici. Et puis le moyen de soit bénédiction. Asiki. Et si tata Zambia mpungu, toi dis c'est bempeve. Na tata ntuma na kubatu sa kemizie tikedi akafe. Nyosi na sala de fois na kakadi yoto. Nzababonga. Donc beto salaka attention puis la mosi keba. Surtout kutonga na beto ke voandaka mochindo paswa na bangasi. Beto zola troko tonga. Beto zola troko paka mambo ya kuna kunata kwako. Mambo ya kwako betuke paka betuke nata kuna. Betuke na kifuani ya makanga. Benge tala makandi nige mwanganaka. Mwe mwangana na pipa sigi. Ya kuna bake zabaka. Ya kwako si bake zabaka. Ifa soba mgonza kele. Alors betuke na kutila. Tata nzambi me wabidilu ya benu. Yame kulumuna nkunga tata wabidilu ya balaba Kongo beti wakana munza ya vimba tata wabidilu ya balaba Kongo beti wakana munza ya vimba tata kuna mionga tolo bengore ewa kuna lemba tolo bengore ewa mama ngonga tolo bengore ewa tolo bengore ewa. Si tu regrettes tes péchés, mambo na ngebe kusala. Et la tangwina ngeke regretter kufutuka diaka na yaope. Walwi. Yeah? Voilà. Même si parce que quand tu regrettes tes péchés, ça va que tu auras des tentations. Ngeke pamaka moi me kuis diati na kutam si réellement ngeme katuka na kitezi ya colère. Ngeke pamaka ka. Ananzambe que zone me mutila yi malmane me bak décision que ça dit avec colère me futu dia na kutu bake na noter na mazulu bana noter bake na noter mais si va mettre la réaction que levé ils ont dit ah oui tata jidas mais soba moleri an bwana ka chauffeur moi ni kumdia ka chauffeur asiki pia an me monter maintenant na galon ni kuna petona beno. Malgré les autres qui regrettent que Masumi a besoin de foutre la joie kakaka na même Masumi na. Kaki aliko? Yadi na manyongo. Alors, na kumaliza kuwabao na makaba 71 verset 175 à 176. Mono ine Kongo Kalunga walungila mubaboyi byabyo bana bakongo banatanga nkumbwame inkangwame wansilulu nsumugulu zawu zichinisanga lusakumunu lwame mubawu yoko banachinanga mpasi yekinkole munsi kansi vo bana bakongo banatanga nkumbwame bana nyongoloka kukiyina sambela tomba musalila luzolo lwame yeteka nzila zawo zamminima kuna mono ne Kongo Kalunga walungila mubabo yebyabyo ngina kubawila levokila masumu mawu kubakatula mukinkole yeni ya kisabimbefu byabyo byansi ya Kongo nzambi wa bonga c'est tout ce que je venais de dire. Kabwako toke banadiaka modine Kongo Kalunga walungila mubabo mubyabyo bana bakongo banatanga nkumbwame inkangwame wansilulu nsumugulu zawo zinatisanga lusakumono lwame mubawu yego banatinanga mpasi yekinkole munsi kansi vo bana bakongo banatanga nkumbwame bana nyongoloka kukiyina sambela tomba musalila luzolo lwame yeteka nzila zawo zambi nima una mono ne Kongo Kalunga walungila mababo yebyabyo ngina kubawila levokila masumu mawu kubakatula mukinkole yeni ya kisabimbefu byabyo munsiza Kongo nzamba bonga kaka fieti peto bakaka décision
Ah, matombi mekukanga. Parce que nchomukuno mekota. Beto mekukotisa mabatu mingi na matombi. Naba yina kela kusadila bunganga ya kusalite. Naba yina kela kusabila. Naba bima ya bao mefananga na ve. Ba mekota na matombi parce que beto na beno mutiki ya kuzwa fungula beto mefungula yao. Nzababonga. Kapesaka beto une semaine. Iya nsoki. Moye beto salila ya wasiki. Yakele pasi mingi tangu ntumwa ke kotaka bilokolo ke mbikudi bamela kana inzo yakele pasi mingi Zambabonga kisalu yai ke kaka yatata ntumwa ve me yake apetu nyonso zaba ina ngedi maga kisali ngeke na komba yange Zambabonga wa façon de lenda lunda mena lusako muno yange. Donnez-moi tata kuno pesa muno le temps que monsieur Tata mekuiza pesa. Nzambabonga. Voilà. La fois passée, je prêchais na ba mambo ya miko, bidimi ya ba poison, bidimi ya kime wakana. Tata mwani tuba ngolo asiki. Bika yao kakuna ya sone. Tala tata. Faut filmer wapiani. Tata mekuiza pesa ton ya yani micro. Mwaya msiba diaka mikro yai asiki. Kato. Tala tata me pesa mikro. Yo basaka abwe. Abwe basaka. Kiadi mama. Oh, kazebi yako. Katula moko. Mako. Wafa so. Mama na pipi. Oh, ça pose. Voilà comme ça. Comme ça. Connecté déjà. Tout ça posé, elle pose. Zambabonga. Venez mettre la noce. Comme ça, moi je me suis marié avec Miko. Ben vous l'avez beaucoup. Ah, viens avec moi la pizza. C'était quoi? Voilà.